Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini ke kelengan nami marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merlu ati ngodiri, boiding kita pejumpa ibas acara pepalum ati. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang mak deng ku pesakat kami sukuten keluahanan, mersodip mo kita asadak tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permaseh ate, pasu-pasu mo kami deket tegu-tegu mo kami ibagasan tendim simba dia idi, ibas sukuten endah. Amin. Renungan tasi darian, ibuku renungan wasiat nai si merjudul mengayaki laba. Si bagian didok lapihan simba dia, imosi tersurat i Jeremia bindu 22, ayat 10 sada, soh ayat 10 pitu. Jananat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pesipulu pitu ken si mendok. Tapi hukum kono, ale Joyakim, lain ngo. Pelin menulusi laba mi dirimu sambing ngoko. Ibunuh kono ngo kalak si somersalah. Janah menendes ginenggemu mpiah kalor. Bekita karinana sini ku kelengi kami iwagasan Yesus Kristus. Mbu ngodalan naing mendapat kekuasaan, merkita jenjang karir, prestasi, deket ordal, barang pe orang dalam. Ora cituk kalak, tega mengulakan kecurangan, asa dapat jabatan. Ora segan-segan kala iki korbankan denganna, asa lot kekuasaan na, barang pe asa gabe naik nola jabatan na. Si bagi di mamo terjadi beraja Joyakim. Kejahatan nan tarar i hadapan Tuhan Jehovah. O dalem mo ate nami kebenaran, janah ia menuiskan keadilan. Tega ngo ia oda menggarar upah perkerejona. Pemerasan menendes kalak si somersalah, memunuh jelma hal biasa sambing be Joyakim. Asa hot kekuasaan na. Lapihan simba dia mendokkan mata deket peraten si Joyakim, pelin mengayaki laba sambing. Lebih-lebih ia mementingkan si teridah bagai istana si megah, tapi oda ki perjuangkan hak-hak rakyat ginang gemena. Mengayaki kepuasan diri sendiri, oda iimbangi penegakan kebenaran deket keadilan. Katena ukuran status raja imo kemegahan istana sambing. Enmo memaing melaga kalohon Tuhan meradapkan Joyakim. Orang nggak salah, mula mempersiapkan diri petuduhkan si mende. Apalagi mau sadakala pemimpin, tentu gabe si codin si mende, mula mende penampilan na. Tapi pemimpin kena menegakkan kebenaran dekat memperjuangkan keadilan. Memeraikan upah simpantas mendahi perkerejo pe ulang ilupakan karena bagi mau kebenaran memeraikan hak-hak perkerejo. Boingo mengayaki laba, tapi ulang memakai cara menendes dengan jelma. Bersodip mo kita. Biasa temo Bapa sini sorga, katamu pesengetkan kami. Kami mengido beli mo tendimu simba diai. Dak tong memeraikan keteguhan dekat gegoh bay nami. Nalaku mengulakan katamu simba diai. Asa gelarmu kami pesangap ibas ngeluh nami. Ibagasan gelar Tuhan Yesus Kristus kami mersodip. Amin. Bagi mo renungan ta sidarian, ulang lupa ki subscribe, like, janaki bagikan beaka dengan ta sideban kena. Merkitekan i kita karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa emosi masuk-masuk kita karinana. Juan juah mau bantah. Shalom.